ihanga bandize kurambuza Obasanjo ikorro ly'amate erya Pearl Diaries omurembo rwambara na bwanyuma ya mutwaro mu district ya Kiruhura muri Nshwere ukubugabwanaho n'abarisa ukubagambira amakuru marunjaga wabeira bwine abarisa bente ukurwo mu district ya Kiruhura hamwe na district ya Kazo General Museveni ahijira abarisa kwejumbira mu kwinga ko murembe babase kongera hamatago barkama cyabahwere okutunga sente umukatara kabatunjire Umuringo nugogume President Museveni ayanangiriza abazeire ukwindura amakagabo za company kibase kweraho ukutendeza hambaregwa abana abari kuzo mu mahanga g'abaharabu kupakasa mwagira family business era hamwe yaba kwinga yaba kulisa yaba kwinga nira kulisa rero mu kitunda mwaheze kwiga esente zimwakozesa mukabagana esente ezashaka buri mwaka twareze yarake zitwara akagumana rundana akitura akakonereye Uganda nekama ritazamato bihumbi 5 na miliyoni irshanje buri mwaka kandi ihanga rya Nigeria rikozesa biliyoni 10 z'amate buri mwaka ekiri kwetengesa abariso mu ihanga ukongera hamate agobakama ugurigira hari General Olusegun Obasanjo wabereho umuyembezi w'ihanga rya Nigeria nagira ngo ihangeri rimaziro ubwire burengwa rugura amate umahanga g'abajungu agatari hamutindo batari kutumanya ngo mu Uganda harimo abarisa abari harengo rwarebere. Instead of we in Nigeria importing milk in whatever form from Europe, we can be importing from Uganda. Ekimuretera no kugira ngo ni kikafuhe batagarikira bo Nigeria kuza obusherwa amayanja kwihayo amate kandi agumwina himwe abar kuzarwa nabo kandi gashagire. The 5.7 billion liters of milk that you are producing can even be doubled within a short space no kugira ngo obuhumbi 5 na miliyoni rushanju obumuri kukamati kitabe cyo cyonka konka bugarikwe emirundi 2 gweyongere. Abembezi Becheka abarimo Honorable Jovansi Rwenduru myishengerokazi aba district ya Kiruhura hamwe na Jotham Taremwa bagerangwa kataraka ndikija kweraho okutendeza haburemezo bw'abarisa babiri barabamu bwanyuma yo kuguza amatega bahabeyinze abo katare karunzi kandi mbazi yo kujanja bamatungo bagaguma bajugure beyi ya heiguru. Former president wa Nigeria yatamza ngubona benda billion, that is per annum, kandi to producing billion 5. So no twakukikora times 2 ngo turahite demand yakatare kabo mbwena hasaidi yo murisa amatendeje kumara twakura kufisa amatungo gaitu twagire mbazi bose ngobe kafa amatago ndabo amwanya ngugumwe umuyembezi w'ihanga igwirehe kanisa ya St Luke Church of Uganda Nshwere Sky